وهدمت نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي يا نبي أنت المرتجى يوم الجهاد إصفالنا يا خير الأنام إصفالنا لنا يا حبيبنا إصفالنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي يا نبي رُدْنَا بِكَ يا حبيب أنت للحق يا طبيب إصفالنا لنا يا حبيبنا إصفالنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت نبي يا نبي berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Kebelah jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Pesona jilbabmu anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin
Busanamu menyejukkan kalbu, pesona jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lembe atas ditampilkan lagu pembuka sarang lagu salawat teras lagu jilbab putihnya teh. Sate acana ditutup persidahan ayah salagu deui bade lelang lagu di suhunkeun sedekah amal jariyahna. Mangga kapanitia disiapkan tempatna. Ya. Baik. Rohatil atyaru tashdur filayalil maulidi wa bariku nuri yabdu bima'anil ahmadi wa bariku nuri yabdu bima'anil ahmadi wa bariku nuri yabdu bima'anil ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Rahatil atyar tashdu filayalil maulidi wa bariku nuri yabdu imami ahmadi wa bariku nuri yabdu imami ahmadi wa bariku nuri yabdu imami ahmadi.
usianya 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil adyar tashdu bilayalil maulidi wa bariku nuri abdu mima'amil ahmadi wa bariku nuri abdu mima'amil ahmadi wa bariku nuri abdu mima'amil ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran atas sadaya sumbanganna infak sedekahna. Ti abdi sadayana ngahaturkeun hapunten bilihna dina panampilan ieu aya musik anu kirang pas atanapi syair anu kirang tepat diucapkeunana, nyuhunkeun dihapunten disengaja atanapi teu disengaja. Mung sakitu panginten tampilan ti para ibu-ibu muda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.